खेल स्वास्थ्यका लागि, खेलाडी राष्ट्रका लागि महाशिवरात्रि पर्वको पावन अवसरमा सीताढुङ्गा युवा क्लब प्रस्तुत गर्दछ तेस्रो महाशिवरात्रि मेला 2081। यही फागुन 14 गतेदेखि 19 गतेसम्म यस कार्यक्रमलाई भव्य रूपमा सफल पार्नका लागि सहयोग गर्नुहुने सहयोगी दाताहरू। प्रथम पुरस्कार प्रायोजक आदेश कार्की बेनपा पास फुर्के सल्लाह हल यूएई, निर्मल कार्की बेनपा पास फुर्के सल्लाह हल यूके, नगद रु 71,000। द्वितीय पुरस्कार प्रायोजक तेजेन्द्र भानिया ओ मामा यो पाल्ला पछि गर्नु त नगद रु 41,000। भलिबल द्वितीय पुरस्कार त्यो सेतो पाल्ला। प्रौढ भलिबल प्रथम पुरस्कार प्रायोजक टेकेन्द्र खत्री बेनपा पास मरुवा हल केएसए, नगद रु 30,000। प्रौढ भलिबल द्वितीय पुरस्कार प्रायोजक विवेक खत्री बेनपा पास मरुवा, नगद रु 16,000। महिला लट्ठु प्रथम पुरस्कार प्रायोजक सुविता बानिया बेनपा पास कुमार्दी, नगद रु 5,000। पुरुष लट्ठु प्रथम पुरस्कार प्रायोजक सुनिता खट्टा बानिया बेनपा पास फुला हल जापान, नगद रु 5,000। पुरुष लट्ठु द्वितीय पुरस्कार प्रायोजक रामचन्द्र खत्री बेनपा पास खहरी खोला हल